Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udakuyemo kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 16 z'ukwa gatatu 2025 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika muri rusange. Sentama wiriwe? Mwiriwe neza mushakamba muri amahoro. Yego turi amahoro. Yego. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagereye ku ngingo no ku byishimo benshi ku byo bifuzaga kuvuga. Yego. Cyane avuga Ububirigi. Umva by'umwihariko yankoreye ibintu nshaka. Ikibazo kwirukana Umubirigi ni nko kujugunya ivu. Kuvuga icyugo. Kwirukana Umubirigi ni nko kujugunya ivu. Yego. Ariko yankoreye ibintu nshaka, buriya Ababirigi nibo bateye ibibazo biri muri aka karere. Umva, nubwo baba badashaka kubigaragaza bakishaka kwigira abacamanza. Yego. Ubundi Ababirigi iyo batabaho isi yo kuba ifite amahoro hari. Cyane Afurika yacu y'uburasirazuba. Ibihugu Ababirigi bakolonije ntago bijya bigira amahoro. Ntayo. Bihora n'ibibazo gusa bidashira. Nta mahoro y'Ababirigi. Nabo ubwabo iwabo ntibayagira. Ntawe utanga icyo adafite. Shakamba nigeze ndibuka kera nkora ubushakashatsi bwo kwandika. Nigeze gusura umusaza yari mubona agomba kubaza witwa kumuvuga ndumva nta kibazo kirimo ko nta kibindi riwe muvuzeho. Yitwa Karisa. Yego. Ugana. Ndamubona. Hari ikintu yambwiye. Yamwe mu yabaye mu Bubiligi cyane. Ngo hari igihe kigera bamwe bagafunga umujyi abandi ntibinjiremo. Ukubereka ko umujyi ari uwabo. Ya moko abiri yabo. Babafurama n'abafuni bari n'abake. Igihembo kiragera rwose rimwe mu mwaka bagafunga umujyi pe. Sinzi niba bikibaho, wenda byabaga icyo gihe ariyo, ariko niba bikibaho simbizi. Ariko nabo ubwabo ntibumvikana, none babibibye mu bandi. Nibyo bashaka kutworoza. Nako tworoje bashaka ahubwo nko kubibagarira. Ntabwo bashaka ko tubyikiza. Bashaka kubibagarira, ntabwo bashaka kubona bishira hano muri aka karere. N'uwo babonye abirwanya afite imbaraga zo kubirwanya biva inyuma bakamurwanya. Yego. Mu kanya rugize utabirigi bameze nk'ivu, kandi turabizi ivu iyo ujugunye rigero rikigarura. Riragukurikirana rwose. Kuvuga ko Ababirigi nitubirukana nyuma y'igihe bazongera bakaza babibera bakagaruka. Tuzajya kubona tubone baragarutse ntituzamenya n'inzira baciye. Bazanga nk'Abafaransa. Oya, barenze Abafaransa kuko burya njye ndeba buriya iyo urebye umugabo nka Macron. Yego. Icyo Macron ni imfura. Macron uwamugira umunyarwanda. Atandukanye n'abandi nka ba Mitera. Rwose wamugira umunyarwanda rwose. Ariko Ababirigi rwose iki ni ikibazo mushakamba. Wabonye umuntu haguruka akagenda yigisha mu bihugu hirya no hino ni muhanaba ni mu bakorera ibi amacakubiri gusa. Cakubiri. Ese ubundi karame uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika bivuze, ubundi Ababirigi badushobora tutabizi. Nabo ntibishoboye. Uburyo bahaswe umuriro, inkotanyi zabahase umuriro bari kurwanira Habyarimana bakirukanka babera. Nabo ntibishoboye. Ubu koko badushobora. Nabo ntabwo bishoboye, ntabwo bari ntawe bacanga. Ngira ngo umuriro w'Abanyarwanda barawuzi, ntabwo bawiteza cyane. Twigire ku ngingo
reka turebe ingingo tuganiraho. ariko hari ijambo yavuze umusaza, yego hari ijambo yavuze ati njye none ndi muri ba bandi idini ryanjye si ririya si ririya bagukubita umusaya ugatega umusaya wa kabiri ugatega uwa kabiri. Iryo dini si iry'abanyarwanda. abanyarwanda ni abantu baharanira ishema ryabo. Ntabwo rero nta munyarwanda wabona bamukubita mu itama rimwe ngo atege irindi. Bahora ari batwirwaneho. Kwirwanaho byo twigire ku ngingo zacu. Yego reka turebe ingingo tuganiraho. Dufite ingingo zigera muri enye. Ingingo ya mbere iravuga ku biganiro bya rubanda bishobora kwicwa n'ibitero bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri M23. Imyitwarire mibi ikomeje kugana n'ubushotoranyi. Indi ngingo rero ya kabiri M23 yaba yikuye ikaziba muri Sud Kivu. Ni ikibazo twibaza, turaza kumenya uko bimeze. Ya gatatu Angola yasabye agahenge k'imirwano. Yego. Ya kane abacanshuro b'abazungu batsinzwe na M23 barwanira FARDC bavuye imuzi. Bavuye imuzi byabateye gutsindwa. Kuvuga basobanuye impamvu zabateye gutsindwa, ubwo turaza kuzimenya. Ariko biriya ngira ngo ni nka bimwe bya Cyakiyoni. Impamvu zari gutuma batsindwa n'izihe? Biragoye ko bari gutsinda. Bazi ko baje kurwana. Izihe zari bazi ko baje kurwana na Mayimayi. Ngira ngo ni nka bimwe bya Cyakiyoni. Gusa harimo amakuru amwe n'amwe umuntu yarakwiye kumenya. Yego. Byose baricururizaga. Baracuruzaga. Ahubwo wenda tuze kureba muri izo mpamvu bagaragaje. Reka niba bagaragaje ko bazanywe n'utubiri twose tukabacika, niba aricyo bari bagaragaje byo umuntu yabyemera. Birumvikana. Ariko hano yego neva nawe ngo yabwiye abakongomani mu Giswahili. Yababwiye ejo ahari, ariko sindumva ibyo yababwiye. Nagira ngo mbiguhe nugira ukuntu byumva, niba twabikomozaho urambwira. Ikiriho nuko ngo hari abofisiye batatu baherutse gushyirwa mu mvuto. Bizasarambwe ziherutse kwivuga gufata rwa mikono. Harimo wa wundi uriya. Birashoboka ko atarimo kuko uriya yaratangajwe mbere. Yego. Reka dukomeze rero turebe amakuru y'ingenzi. Yego. Tumaze kuvuga tuzinjiremo. Ibiganiro bya Rwanda bishobora kuburizwamo n'ibitero bya FARDC. Kongo nabo bafatanije barimo bagaba kuri M23. Yego. Bize biti. Bwana Sentama, Lawrence Kanyuka uyu munsi yashyize hanze itangazo. Yego. Avuga ko bamaganye ibitero bya Sukoyi ndetse no kuva mu gitondo mu Minembwe ahahoze ikintu cyitwa drone. Ngo zirahari. Navuganye n'umuntu wari uriyo. Makuru bari bafite kuva nimugoroba. Yego. Zirimo zizerera muri kiriya kirere. Iyo bari bafite impungenge babwira abantu bati mwirinde. Babaha ingamba z'ubwirinzi. Yego. Ikiriho rero Lawrence Kanyuka yabivuye imuzi aravuga ati ibitero by'indege birakabije. Cyakoze nemera ko bahukiriye ubutumire, ariko nanone abashyiraho gasopo. Ngibi yabivuze, reka tubirebe. Yego. Yavuze ati la FCM23 condamne avec la plus grande fermeté les massacres continus de la population civile ainsi que les attaques ciblant
opposition à la veille du dialogue direct. AFCM 23 iramagana byimazeyo yego ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage b'abasivile ndetse n'ibitero bigabwa ku birindiro byacu yego ihe haraye hari bube biganiro by'imbonankubone Rwanda. Agakomeza ati depuis 4 jours les forces coalisées du régime de Kinshasa bombardent aveuglément des zones densément peuplées, tuant nos compatriotes à l'aide d'avions de chasse Sukhoi 25 et de drones CH-4B. Cette escalade meurtrière vise à nous distraire et témoigne de la volonté du régime de Kinshasa de torpiller le dialogue tant attendu. Ashatse kuvuga ngo hashize iminsi 4 ingabo ihuriro ry'ingabo za Kinshasa zirimo zitera amabombe buhumyi ku bice bituwe cyane n'abaturage bityo bakica abenegihugu bagenzi bacu bakoresheje indege z'intambara zitwa Sukhoi 25 ndetse na drone zitwa CH ni ukuvuga ca na ha Kaneba. Yego. Ibi rero ibi bitero by'ubwicanyi bihitana abantu bigambiriye kurangaza ndetse binagaragaza ubushake bwa Kinshasa bwo kuburizamo ibiganiro bimaze igihe kinini birindiriye bitegerejwe. Par ailleurs, nous accusons réception de la correspondance du gouvernement angolais. Nous invitons au dialogue direct et demandons que toute future correspondance soit adressée à l'Alliance Fleuve Congo, AFCM23. Aha ni kosora. Kosora bakosoye Angola, nayishimiye banagaragaje ko bakiriye ubutumire bwayo, ariko baranayikosora ikindi gihe bo kujya bandikira ubutumire ngo babwandikira umuntu ahubwo bajye babwandikira ihuriro AFCM 23. Avuga ngo ahandi turamenyesha ko remeza ko twakiriye urwandiko rw'ubutumire rwa leta rwa guverinoma ya Angola rudutumira mu biganiro by'imbonankubone, kandi turasaba ko nibongera kutwandikira bazajya urwandiko barwandikira Alliance Fleuve Congo AFCM23. Kugira ngo ahangaha impungenge n'izimwe twari dufite twarakibajije, maze kukibaza nka kabiri, nawe warakibajije ejo hashize kubera ikibandikira M23 cyangwa se bakandikira umuyobozi wayo ntibandikire AFC M23. AFC baba bayishyizeho. Kugira ngo ahangaha rero iki ni igisubizo mushatamba. Aha rero urabona ko Lawrence Kanyuka arabigaragaza. Ese koko ibi bitero bishobora gutuma ibiganiro bitaba cyane? Urabibona ute? Ngira ngo kenshi Kongo yagiye igira urwitwazo ko ngo M23 ngo iri kurwana. Uko byagenda kose Kongo iri gushaka icyatuma itajya muri ibi biganiro, cyane ko abari ku ruhande rwa IDPS benshi badashyigikiye ko Kisekedi ajya kuganira. Ibyo rero bikaba biri gutuma habaho kugaya ibitero kuri M23. Ibi rero bishobora gutuma nibikomeza M23 ubwayo ishobora kuvuga iti ntiturajya mu biganiro turi guterwa, mureka tubanze dukubita umwanzi.
itangazo rikajya hanze ikanandikira ibaruwa ngoro, cyangwa se na bariya nabo bakitwaza ko bari kurwana. yego Ibyo ni ibintu bishoboka cyane. yego Akaba ariyo mpamvu mbona ibi bintu biri gukorwa na Kinshasa kugira ngo ikunde iburizemo bino biganiro, yego nta n'ikindi kibyihishe inyuma. yego. Mm. ese hano icyo umuntu yakwibaza ko ishaka kubiburizamo Mhm. kandi ku murongo w'urugamba igatsindwa buri munsi, Mhm. ikaba ari yitakaza, iki kintu cyo wagisobanura ute? Ni nk'uko yego bavuze ngo Goma ntiyafatwa, yego igafatwa. ahubwo ngo bazayihindura irimbi rya Mhm. M23 ngo niyibeshye ikahaza. Yego, yego bikarangira ifashwe, yego n'ahandi hose hakaba hamaze gufatwa, yego ndetse bakaba baranavugaga ko yego batazigera baganira, ariko ubu kano kanya bakaba bari kuganira. yego Bemeye. Ngira ngo yaravuze ngo niyo M23 yagera mu nzu mu cyumba cyararamo ngo ntabwo yaganira, none aganira ikiri mu birometero n'ibirometero. birumvikana. Shaka yamba rero uvuze Goma uranyibutsa. Yego. Hari amakuru avuga ko Lieutenant Colonel Njike Kayiko twibazaga ko ari Goma ashobora kuba yarageze Beni. Njike Kayiko mperutse kumubona muri video ari kumwe n'aba MONUSCO. Beni. Buriya se yatorotse ati yise MONUSCO nawe agenda atyo byagenze bite? Ibya Kayiko byagize urujijo kubera ko yacecetse, twari tuzi ko avuga. Byaduteye urujijo ku buryo nkeka ari amakuru ashobora kuba atari ukuri, ariko nanone kubera ko General Sultan Makenga yavuze ko hari MONUSCO yavuze abantu 2,000, uyu munsi yavuga ko ifite 200, 800 yarabahishe, aho 800 na Kayiko yababamo, yaba yaragiye muri aho. Rero MONUSCO ni ikidobya cy'imigambi ya M23. Ibishaka impamvu zatuma itava hariya, ziko M23 iri hariya amahoro yaboneka. Yego. Noneho bityo umugambi wayo wo kuguma hariya ukaba uburijwemo. Niyo mpamvu ubona iyirwanya cyane. Yego. Ikindi iziko badashobora kuyemerera buriya busahuzi bakoraga n'amabuye y'agaciro, noneho igahora ihanganye ireba ukuntu irwanya kugira ngo byose biburizemo iyo yigumire hariya, kuko mushakamba bameze nka yambe bakurikiye akaryoshye munsi y'urusyo. Bakomeza. Yego. Twigire ku ngingo ya kabiri. Yego. M23 yaba yikuye ikaziba muri Kivu y'Amajyepfo, bimeze bite byo? Amakuru aremeza ko Kaziba ubu ngubu hari Wazalendo, yego, n'Abarundi n'abandi. Buri wese ari kuvuga amagambo ye ngo baje ari benshi bagize gute, ariko ndabona ari strategy. Yego. Ni strategy yo gukomeza biriya bice bya Rurambo baherutse guhuramo na Twirwaneho. Yego. Mu rwego rwo kugira ngo bashyire imbaraga ahantu hamwe bareke gutatanya imbaraga. Kuko deja bamaze kugera za Kaziba. Yego. Za Kiziba nako, za Rurambo. Yego. Iyi bahuye na Twirwaneho, iyi Kaziba ibisigaye hagati ku buryo n'ubundi ari bwo ibiri bitariho. Bayiri bitaraje. Ngira ngo nabo bari bashyize imbaraga hariya kugira bakunde bazabuze mu 23 gukoresha iyo nzira ngo ihure na Twirwaneho. Yego. Ariko ejo wabonye ko igisirimba kiri kubyinwa kandi kiryoshye. Cya gisirimba kiba cyerekana ko abantu batsinze rwose. Imbaraga rero z'intare n'amadubu. Yego. Ubwaryo Kiziba niwumva imirindi baziruka cyane.
ntabwo bizasaba ko rwose intare n'amadubu barwana, ahubwo rwose ibintu bibiri bizabirukansa. iyi ngingo hari ikindi twayivugaho? nta kindi twayivugaho usibye kubwira abantu ko nibyo M23 ntikiri kuhagaragara, yego, ntawe uzi uko yagiye. buriya ni ingamba za gisirikare ntawamenya, nk'uko ntawe uzi uko yagiye nta n'uzamenya uko yagarutse. Gusa abaturage babo bari gutakamba bati M23 tugize amahirwe yatugarukira, kuko ahantu izi wazarendo zaraturembeje, baratwiba, baratwica, baratugirira nabi, barashyiraho amabariyeri n'ibindi bibi cyane. Twakwikomereza. yego, reka dukomeze urebe. Angola yasabye agahenge k'imirwano, ibyo bimeze bite? Nibyo, Angola yasabye ko habaho agahenge kuva mu ijoro ry'iki cyumweru. uyu munsi turi ku cyumweru, kuva muri iri joro ngo haze kubaho agahenge kugira ngo ibiganiro bitegurwe neza, ariko dukurikije ya ngingo twari twahereyeho, ngewe ibyo ako gahenge ndi kugakemanga. Wenda reka turebe uko ubutumwa uko bubivuga. Perezida wa Angola yagize ati guhagarika imirwano bigomba kuba bikubiyemo ibikorwa byose byibasira abaturage b'abasivile no kwigarurira ibice bishya mu karere k'imirwano. Twizera ko izi n'izindi gahunda zizatuma hashyirwaho umwuka mwiza uzafasha gutangiza ibiganiro by'amahoro bizabera vuba aha i Rwanda hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23. Perezida Lorenzo yabitangaje ku wa gatandatu umunsi w'ejo tariki ya 15 n'inzego z'itangazamakuru za Perezidansi ya Angola. Perezida Lorenzo wabaye umuhuza mu nzira y'amahoro, akaba na perezida wa African Union, arahamagarira impande zombi zishyamiranye guhagarika imirwano guhera mu gicuku cyo kuri iki cyumweru. Ngayo nguko rero ibi bintu ariko ni igicuku cyo ku cyumweru cyangwa ni uyu munsi turi ku cyumweru? Yego, turi ku cyumweru, mu gicuku cyo kuri iki cyumweru, saa sita z'ijoro zatambutse. oya ni mu gicuku, ngira ngo saa sita z'ijoro habarwa nka mu gitondo aho umunsi ugiye gukurikira. iyo ugeze kuri saa sita z'ijoro uba ugiye ku munsi ukurikiyeho. ubwo ni ukuvuga agahenge kakabaye katangiye saa sita z'ijoro zizatambutse. njyaho mbibara nka saa ari saa sita z'ijoro ziri buze twaba twagiye ku wa mbere. ubwo nyine ni ukuvuga ko agahenge karangirana gatangirana no kuwa mbere no kuwa mbere. oya, katangiranye n'iki cyumweru mushakamba. reka tukabare gutyo niko babibara, kuko saa sita z'ijoro. none ziriya drone zaba ari iza Angola ziri gucunga agahenge cyane zije kwica abanyamurenge? ziriya ni ziza kwica abantu n'ubundi zafataga amashusho. bisobanuye ko agahenge katakunze, kuko ubihuje n'ibi yatangaje Lawrence Kanyuka, ahita ubona ko ziriya ndege ni iza leta. amakuru rero nibyo nuza yagitangaje. noneho wanabihuza na kuriya abaturage bahanahanaga amakuru ngo mwitwararike, ziriya ndege ni iza leta rwose. yego, Lorenzo rero ngo akaba yibutsa abategetsi ba Kongo kubaha ibyo biyemeje. ngo ariko ari nako bagomba kurinda abaturage mu gihe haba ubushotoranyi. nanone na AFC nayo bakayisaba kubahiriza ihagarikwa ry'imirwano. gusa yisanzwe ivuga ko yabyubahirije kuva mu kwezi kwa gatatu 2024. iyihe ibyubahiriza? AFC M23 yavuze ko yemeye agahenge kagasinya kari ku ruhande rwayo,
kubw'iyo mpamvu rero kuva icyo gihe iyo yemeye agahenge naho yafashe kubera yemeye agahenge, ikibazo cyabaye abica agahenge bayishotora. bakomeza. Yego, reka dukomeze tujye ku ngingo ikurikiyeho. cyangwa ingingo ikurikiyeho ni iya 4 ijyanye n'abacanshuro b'abazungu bamwe twabonye bagenda ruriya rugendo uzi uko barwitaga. Barwitaga ngo ni walk of shame. Walk of shame bivuze ngo ni urugendo rw'ikimwaro rw'igisebo. Ni urugendo rw'ikimwaro. Twabonye bagenda bubitse umutwe bari muri walk of shame, urugendo rw'ikimwaro basizwe aho baciye mu Rwanda. None urumva ko bavuye imuzi impamvu babona zatumye batsindwa. Yego, bagaragaje ko ari izihe. ni inkuru yacukumbuwe n'ibitangazamakuru bibiri. Yego, birimo igitangazamakuru cyitwa The Guardian. Ikindi nacyo turaza kukireba, ndumva kinsobye na Reswar yo mu Bubiligi na The Guardian. Ndumva The Guardian ni Ubwongereza hajya. The Guardian banza ari Ubwongereza. Reka turebe ikiriho nuko zose ari z'abazungu ari nabo bacanshuro. Yego, ikinyamakuru The Guardian ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 3 2025 cyatangaje abarwanyi bahawe akazi na Potra ni wa mucanshuro mukuru wabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umwe bahamagaje mu rubanza ngo bageraga ku 1000, biganjemo abakomoka muri Romania. Barabeshya mushakamba ni benshi. Reka turebe iyi nkuru. Yego, barenga batarenga ikiriho nuko bose batsinzwe. Yego, abiganjemo bari muri Kivu y'Amajyaruguru, abenshi bari abo muri Romania bazwi nk'aba Romeo. ni akazina babahimbaga ngo ni ba Romeo n'aba Romania. Yego, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwabitaga abarimu, ariko akazi kabo kari karenza ko kuko hari ubwo bajyaga ku rugamba bakarwanya M23. Umunsi umwe muri Gashyantare n'ukwezi kwa 2 2024 bigeze gupfusha 4 icyarimwe, imodoka barimo iratwikwa. Iyo ni ya miriro ya M23 twababwiraga. Umusaruro w'aba bacanshuro si uwo bari bitezweho na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe n'amakimbirane bagiranye n'ingabo z'iki gihugu ashingiye ku busumbane bw'umushahara, ibinyoma ndetse harimo agasigane mushaka ibinyoma ndetse n'imyitozo mike bamwe muri bo bari bafite. Yego, ubucukumbuzi bwakozwe n'iki kinyamakuru cya The Guardian, Public Record cyo muri Romania ndetse na Reswar mu Bubiligi, bwagaragaje ko muri ba Romeo harimo abari basanzwe ari abarinzi b'amaguriro. Umva ko bafashe n'abasekirite. Mbese ni nk'uko twafata irondo tukarijyana kurwana Kongo cyane, irondo ry'isoko kwirira amafaranga. none bagamuhemba bya bihumbi by'idolari ngo byageraga mu 8. Uraje wumve noneho ko nabyo babigayaga. Bese barindishaga mu Kongoto. Oya, nabyo ngo byari bike kuri bo. Yego, umwe mu bayobozi bakuru b'umuryango w'abibumbye yatangaje ko ubwo M23 yageraga i Goma, aba bacanshuro bahungiye mu kigo cya gisirikare cy'uyu muryango basiga ibikoresho birimo imbunda ndetse n'imodoka za jipe. Uyu muyobozi yasobanuye ko M23 yashoboraga kubica bose, gusa ngo yabahaye amasaha 2 yo kuba bamanitse amaboko. Bivugwa ko abandi benshi bari baramaze guhunga mbere y'uko aba barwanyi bagera mu mujyi wa Goma. Umva ko hari abari bazi ya tekinike ya FARDC cyane yo guhunga mbere. Abacanshuro 5 batangaje ko ibikorwa byabo byarimo akavuyo
kuko ngo harimo abadashoboye aka kazi, abayobozi babiri bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bavuze ko 30% by'aba bacanshuro ari bo babaye mu ngabo z'Ubufaransa zikorera mu mahanga. Umwe ati iyo uzanye abashoferi b'imodoka, abarinzi ndetse n'abafite imyaka iri hejuru ya 60, nabonye ko bitari biri ku murongo, bityo rero nsaba gutaha. Yego. Urumva ubwo n'umucanshuro wakuye make. Uwarokotse igitero cya M23 babatwikira mu modoka, ubwo ni mu kwezi kwa 2024, yavuze ko urupfu rwa bagenzi be rwatewe n'amakosa akomeye yakozwe. Ati hakozwe amakosa akomeye cyane, baramenyeshejwe ntibikosora, nk'umusaruro abahungu barapfuye. Urumva ko ariko Mushakamba hari ikintu gisekeje. Biriya ni nk'uko bagusaba umurwanyi w'umurashi ukazana umuvawusa wa wundi wamenyereye kurwanisha ibipfunsi. Yego. Kandi igipfunsi ntabwo oya niyo baza atari abarwanyi b'abarashi. Yego. Birazwi ko rwose. None se abo babandi bakubitiwe muri Turquoise ntabwo bari abarwanyi? Bari abarwanyi. None reka dukomeze. Umucanshuro wo muri ba Romeo wanarwaniye muri Iraq na Afghanistan, yatangaje ko yahagaritse kujya mu rugamba rwo kurwanya M23 kubera ko bitari mu masezerano, kandi ngo ntibyananganaga n'umushahara yahembwaga. Ati najyaga ku rugamba ku buntu. Urumva ko n'aya mafaranga bayagayaga yari make. Mugenzi we yasobanuye ko ikigo cya Potra cyari kigamije inyungu gusa, kuko cyanatangaga raporo zitarimo ukuri, nk'aho cyavugaga ko gifite abacanshuro 100 ku rugamba, nyamara hibereye abacanshuro 70. Abacanshuro b'Abanyaburayi bisanze banakorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo by'umwihariko y'iterabwoba nka FDLR ndetse n'ihuriro rya Wazalendo, yose ihuje ingengabitekerezo yo kwanga Abatutsi, ndetse yanaranzwe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe muri aba bacanshuro we yagize ati umubano wabo n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo warazambye, bigeraho batangira kuzihonga amafaranga kugira ngo zibakunde. Ati twatangiye kubaha amafaranga ngo bapfaga ko aribo bahembwa cyane. Ariko rero ari ikintu umuntu yakwibaza utarakomeza aho ngaho, kuko hasigaye gato reka mbanze nkavugire. Yego. Ngo muri 2024 umunyamakuru wo muri Romania yaje gutara inkuru ijyanye nabo, noneho bahita bashyiraho imyitozo itunguranye. Potra rwose ahita ategura imyitozo kugira ngo agaragaze ko aricyo cyabazanye. Uyu mucanshuro yagize ati twigiraga nk'aho dutoza abantu igitangazamakuru ryabagarije. Aho ngaho niwe iyi nkuru irangiriye. Ikibazo rero nakubazaga, kizi kwitabaza abacanshuro bakamuha nk'abo ngabo, bitaniye na wa muntu ugira ikibazo akajya kuraguza buriya. N'ubundi se ko nawe yaraguzaga? Nawe ni nko kuraguza. N'ubundi kwari ukuraguza kwa kabiri, ni nko kujya kuraguza abazungu mu bazungu. Ko yabaga avuye muri ba bapfumu be, akajya mu bapasiteri, yavayo noneho akajya muri aba bazungu. Ariyo mpamvu yacyuye umunyu. Hari indi nkuru? Ntayo. Ni ukuvuga inkuru zisoreje aho? Iby'abancanshuro nuko byifashe. Ni ukuvuga barwanya urugamba rutari urwabo muri make. Ni ukuvuga bajyanywe ku rugamba nk'abacanshuro. Ariko Mushakamba ndaza kubaza ikindi kibazo. Yego. Ni ukuvuga abangaba bajyanywe ku rugamba rutari urwabo bataberanye narwo bitewe wenda dushingiye ku bushobozi bari bafite.
si n'ubushobozi ahubwo buriya utumye umusivile yakuzanira abasivile ntabwo tukuzanira abasirikare. nicyo mvuga ni ubushobozi, si ubushobozi mu bikoresho, ubushobozi mu bunararibonye bwo kurwana. Nibyo nshaka kuvuga. Rero abacanshuro bari benshi, uburyo n'ubu umuntu yibaza niba bose baragiye, ntabwo yapfa kubyemeza ko bose bagiye. bari bamurindaga se bagihari, baracyahari, ariko bibuke ko hari Mushakamba, tuvuga ba Romeo ni bariya bavuye muri Rumaniya gusa, ariko hari abitwa abarejiyo. Abarejiyo ni abacanshuro b'abafaransa. yego, kuko batavugwa bimeze bite, barakihishe bimeze bite. ngira ngo havugwa benshi, abari benshi. Yego. Ariko ubundi kiriho ni kimwe. Yego. Bose barakubiswe. Yego. Ubundi hari abafaransa. Yego. Hari ababirigi. Yego. Hakaba n'aba Romaniya. Yego. Abo bandi ntibavugwa, nta n'umenya aho bari, bimeze bite, baracyahari ntibahari, bimeze bite. Ikiriho wumvishe ko hari n'abagiye bataha mbere. Yego. Niyo baba bahari, niyo bahabwa n'amafaranga aruta ayo bahawe. Yego. Nta n'umwe wakongera kujya imbere y'intare za Sarambwe. Yego. Ko n'abacanshuro birabura byarabananiye. Nibyo rwose. Twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo. Reka ngushimire. Nanjye ndagushimiye cyane. Dushimira abakunzi bacu badukurikira, badahwema kudukurikira. Tubibutse batarakanda subscribe bayikande, ikandwa rimwe, ntabwo ikandwa bwa kabiri. Bakande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru. Bakande share, bakande share uyikanda ugira ngo usangize inshuti zawe amakuru yacu, kandi uyikanda inshuro nyinshi, kuko ushobora gusangiza amakuru yacu, ushobora kuyasangiza abantu benshi. Nta mubare tuvuga ngo twageze kuri uyu, bishoboka. Banatwandikire rero babinyujije muri comments, badushikirize ibitekerezo byabo kuko birushaho kutwumva. Igicamunsi cyiza kuri bose, igicamunsi cyiza Mushakamba. General Sentama, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, barakoze abari badukurikiye aho bari hagiye hatandukanye. Bane komeze barinde kandi baho umugisha. Urakoze cyane.